Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Алла Таалага мактоо шүгүрлөр, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Назарыңыздарда Манас телеканалында дин жана жашоо берүүсү алып барган Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ислам ойломунда, ислам ойлом тарыхындагы Аллах түшүнүктөрү, Аллахты кандай түшүнүшкөн, кандай маани беришкен деген суроолорго жооп издемекчибиз. Бизге Манас университетиндеги теология факультетинин ислам таануу бөлүмүнүн башчысы доцент Найыл Карагөз агай келди. Кош келипсиз. Жана ошондой эле котормочулук кызматта Манас университетинин теология факультетинде окутуучу Шахмардан Орунбеков агай келип атат. Сиз да кош келипсиз агай. Рахмат. Агай, чындап эле биз мисалы Аллах түшүнүктөрү деген бир суроо бермекчимин, бирок Аллах же болсо Кудай дегенде сөзсүз бир жаратуучу экендигин биз билебиз да. Бирок ар ким ар башка түшүнөт. Чындап келгенде, азыр өзүмөн деле мисал берсем, кичине кезимде башкача элестетчимин, азыр такыр башкача да. Мындай диний китептерди, Куран, Сүннөт, андай мазхабтардын көз карашында. Анан бул деген сөз кандайдыр бир таасир этет окшойт деп, ошонун чөйрөсү, атмосферасы дейт. Ошого биринчи суроом ушундай диний түшүнүккө, ошонун ичинен Кудай түшүнүгүнө кандай факторлор таасир этет, ошол боюнча баштап берсеңиз. Негизги факторлор эмне? Hocam soru olarak sizden soru soruyor. İslam düşüncesinde Allah anlayışı. Bu anlayışa hangi faktörler madde halinde böyle anlatabilir misiniz diyor. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Bu vesileyle Medya Manas seyircilerimize de saygılar, sevgiler sunuyorum. Onları Allah'ın selamlığıyla selamlıyorum. İnsanların din anlayışları, Allah tasavvurları, Allah anlayışlarının oluşmasında her şeyden önce bir kere zaten mensup oldukları bir din varsa o din doğrudan etkili oluyor. Yani sizin dindarlığınızın seviyesi aslında Allah anlayışınıza dinin etkisinin de belirleyicisi oluyor. Dinle iletişiminiz, ilişkiniz, bağınız ne kadar güçlüyse o dinin size sunduğu Allah anlayışı da sizde o kadar etki bırakıyor. Birinci olarak bunu söylemek mümkün. Ondan sonra dinin anlayış biçimleri dediğimiz mezhepler insanların Allah tasavvurlarını, Allah anlayışlarına önemli etkiye sahip. Doğduğunuz coğrafyada, yaşadığınız kültürde hangi din anlayışı, hangi mezhep, itikadi mezhep etkinse, yaygın olarak biliniyorsa bu hayatın her alanına bir şekilde etki ediyor. Bizim Allah anlayışımızı da doğrudan etki ediyor. Bunun yanında içinde bulunduğumuz aile pek çok şey etkilediği gibi bizim din anlayışımızı ve Allah algımızı, Allah tasavvurumuzu da doğrudan etkiliyor. Genetik faktörler, içinde yaşadığımız topluma gelirken anne babamızdan aldığımız temel özelliklerimiz var. Bunlara kalıtım, genetik diyoruz. Buradaki bizim yaratılış biçimimiz bile insan olarak Allah anlayışına doğrudan etki ediyor. Toplamı, söylediklerimizin toplam olarak çevre unsuru etkili. Siyaset, kültürel ortam, gelenek göreneklerimiz ve içinde yaşadığımız zaman dilimi. Yani 1000 yıl öncesinde yaşayan insanla bugünkü insanın Allah anlayışının birebir aynı olmasını beklemek mümkün değil. Bu açıdan düşündüğümüzde bir insanın bir başka insanla birebir aynı Allah anlayışına mensup olduğunu söylemek mümkün değil. O zaman şöyle söylemek daha da anlaşılır hale gelebilir. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar Allah tasavvuru, Allah anlayışı söz konusudur. Şimdi biz bu Allah anlayışına sahip olduktan sonra aslında bu aidiyetimiz, bu Allah anlayışımız hayatta bizi de bir şekilde etkilemeye başlıyor ve tabiri caizse bizi oluşturmaya başlıyor. Yani bizim Allah anlayışımız oluşuyor. Ondan sonra da bu anlayışa bağlı olarak biz toplumda bir şekilde oluşmaya başlıyoruz. Yukarıda saydığımız birçok neden bu oluşumda etkili oluyor ve
karakteri güçlü, iradesi güçlü insanların Allah anlayışıyla toplumda zayıf bir kitlede bulunan, aile olarak zayıf veya fakir, iradesi zayıf insanların Allah anlayışını bir görmek söz konusu olmuyor. Bir problemle karşılaştıklarında insanlar bunların karşılaştırmasını yapmak çok daha kolay oluyor. Aynı sorunu biraz sonra göreceğimiz cebir anlayışına sahip, Allah'ın her şeye gücünün yettiği kulun bu konuda çok zaaf içerisinde ve zayıf olarak bulunduğu bir anlayışa sahip bir insanla, insanın iradesinin son derece güçlü olduğuna inanan ve Allah'ın bu konuda kendi fiillerinin seçiminde tercihi kula bıraktığına inanan bir insanın olaylara verdiği tepkinin aynı olması söz konusu değil. Buradan da biz anlıyoruz ki biz bir taraftan Allah anlayışlarımızı oluştururken aslında Allah anlayışlarımız da toplumda olaylara vereceğimiz tepkileri bir şekilde belirlemiş oluyor. Саламатсыздарбы? Агай сөзүн баштаар алдында алгач ушул телекөрүүчүлөргө, жалпы көрөрмандарга өзүнүн ысык саламын жолдоо менен сөзүн баштады. Бул жерде ошо сиздин берген сурооңузга карата кеңири түшүнүк берди. Кудай түшүнүгүн инсан ислам ойломунда Кудай түшүнүгү кандай болот деген суроонун аркасында кеңири түшүнүк берди. Бул жерде агайыбыз айтып өттү. Ким кандай динди тутунса, кандай түшүнүктө диний түшүнүгү болгон болсо, ошого жараша Кудайга болгон түшүнүгү пайда болот дейт да. Буга ачыктама катары биринчиден ошо диний түшүнүгүн негизинде Кудайды тааныйт. Андан кийин түрдүү мазхабтарды карманса, ошол кайсы бир мазхаб тутунса, ошол мазхабтын негизинде, ошол мазхабтын түшүнүгүнүн негизинде Кудайды тааныйт. Андан башка генетикалык ата тегинен уланып келген түшүнүк менен Кудайды тааныйт. Саясатка байланыштырды мунун жанында. Андан башка ошол улуттук баалуулуктарына, маданиятына карап туруп Кудай түшүнүгүн ушинтип адам өзү таанып кете берет деп айтты. Ошол эле учурда географиялык аймактан дагы таасири адамга Кудай түшүнүгүн берет деп айтты. Адам баласынын негизи деп ошол Кудай түшүнүгү кандай болот дегенде, дүйнөдө канча адам бар болсо, ар бир адамдын өзүнүн ошончолук Кудай түшүнүгү бар деп ошондой айтты да. Ар бир инсандын Кудай түшүнүгү ар кандай болот деп кетти. Бул балким диний тутумуна карап, же мазхаб тутумуна карап, же үй бүлөлүк абалын дагы кошо айтты. Мисалы, үй бүлөдө бала бакыралар ошо ата эненин таасиринен Кудай түшүнүгүн ошонун негизинде түшүнөт деди. Мындан сырткары ошол Аллах түшүнүгүн түрдүү таасирлердин негизинде, мисалы дейт, кайсы бир адамдар бар, бир Кудайды бүтүн адамга берилген каалоолор, адамга берген эркти Кудайга байлап койгондор бар. Ошол эле учурда бардык күчтү адам өзү кыла ала турган, Кудай бардыгын адамга тартуу кылган, ошонун негизинде Кудай тааныйт деп. Муну мен деди бир аздан кийин ошол алдыдагы ачыктоолорумда айтамын деп сөзүн ушинтип жыйынтыктады. Демек ошол баягы жер жүзүндө канчалык көп адам болсо, ар бирөөнүн деңгээлине, билим деңгээлине жараша, өзүнүн элестетүүсүнө жараша ошончолук көп Алла Кудайды же Алла Тааланы элестетүү негиз бар да. Бирок биз мисалы Кудай дегенде бир жаратуучу бар экендигин, жалгыз экендигинде биз ортокпуз ал жагынан. Бирок ар кимдин жашоосунда канчалык деңгээлде аны жашоосуна кошот, катат, ал өзүндө экен да. Бирок ошол эле биздин ислам тарыхында же ислам ойлом тарыхында ошо Кудай Тааланы же жаратуучуну элестеткен бир адамдардын аракеттери бар болгон. Жогоруда да айтып өттү. Ошол адам ошо ислам тарыхындагы элестеткен, мисалы кебирде айтып өтпөйсүзбү? Мисалы бүт нерсени адамга мүмкүнчүлүк бербеген, бүт нерсени Кудайга шылтаган же ар бир кыймыл аракетинде, эркинде Кудайды
жок кылып эле адам баласы гана аткарган деген ушундай нерселер бар да. Ошону biraz açıp берсеңиz агай. Hocam cebri ve iradi konular üzerinden böyle bir açıklama yapabilir misiniz diyor. Evet, İslam düşüncesinde Allah anlayışları dedik konu başlığı olarak. Burada İslam tarihine baktığımızda birçok kategorik sınıflandırmaya tabi tutulabilir ama biz burada 4 ana başlık üzerinden konuyu işleyelim istiyorum. İlk olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sorunlar ortaya çıkmaya başlayınca coğrafya değişikliğiyle de ilgili olarak Bağdat, Basra merkezli bir Mutezili anlayış ki öncesinde de kaderi anlayış dediğimiz bir anlayış ortaya çıkmaya başlıyor. Bu itikadi bir yapılanma Mutezili. Orada kulun sorumluluğunun öne çıktığı, Allah'ın adaletinin öne çıkarıldığı bir anlayış söz konusu. Ve burada kullar, insanlar her yaptıkları tercihli fiillerinden sorumlu tutuluyor. Burada adalet önde. Yani Allah'ın seçimi olan bir fiilden dolayı kulun sorumlu tutulması ilahi adalete aykırıdır bu anlayışta. Bu anlayışa genel manada tefviz-i mutlak denilmiş. Bunun karşısında cebir dediğimiz bir anlayış ortaya çıkmış Allah anlayışları olarak. Burada da Allah'ın yazgısının, yazmış olduğu kaderinin önünde, rüzgarın önünde giden bir kuru yaprak gibi insanlar sürüklenirler. İnsana dair, insanın iradesine dair herhangi bir şey bulmak bu anlayışta mümkün değil, söz konusu değil. İnsan kader anlayışını savunan, kaderi dediğimiz, Mutezile dediğimiz anlayışta ne kadar baskın bir duruma, yapıya sahipse, cebir de son derece silik, etkisiz bir durumdadır. Bu ikisi tarih içerisinde iki uç olarak karşımıza çıkmış. Bunların haricinde mücessime, müşebbihe dediğimiz bir grup, bir anlayış daha var ki burada da Allah antropomorfik diyoruz, insan özellikleri taşıyan bir şekilde algılanmış. Allah cisimler gibi boşlukta yer kaplıyor. İnsanlarda olduğu gibi bir takım uzuvları var, ağırlığı var, eli var, kolu var, başka organları var. Bu şekilde düşünülmüş. Bir bedeni var şeklinde düşünülmüş. Ama bunlar her üçü de tarih içerisinde geniş kitleleri aşırı derecede etkilemiş Allah anlayışları değil. Dolayısıyla bunlar bireysel manada çok da fazla örgütlenememiş insan gruplarından oluşan anlayışlar. Ama belki biraz sonra konuşacağımız ehl-i sünnet dediğimiz yapı geniş kitleleri etkileyebildiği için aslında onu ayrıca ele almakta fayda var. Ağayız şu Allah Kuday düşünügün kantip düşünöbüz degende biz daroo эле ошол тарыхка байлап өз көз карашын айтты. Muhammed пайгамбарыбыздын бул дүйнөдө менен коштошуусундан кийинки доорлордо ортого чыга келген ушундай бир түшүнүктөр пайда болгон. Ал ушул Куфе, Басра аймактарынан ортого чыккан Мутазила багыты деп белгилеп кетти. Mutazilyalar insandagы fiildi, кыймыл аракетти insanga тартуулап, ошол эле учурда адилеттүүлүктү Кудайга калтырып, ушундай түшүнүктө Кудай түшүнүгүн ушундай түшүнүшкөн дейт да. Ал эми буларга каршы муну мутлак тевфиз деп айтылат дейт да. Мутлак тевфиз дегени ошол мутазилелердин түшүнүгүндө бардык тагдырдын бардык немесин Kuday менен байланыштырып, Кудайды адилеттүү адамга адилеттүү мамиле жасоосун неме кылды. Ал эми буларга мутазилаларга карама каршы бир пикирде болгон жабрия түшүнүгү бар. Буларда дагы мутлак жабир деп дагы айтылат. Булар биринчиден Алла Тааланын кудретин биринчи орунга коюшат да, бардык адам баласынын кыймыл аракети дагы Кудайга таандык. Мындайча айтканда ушул мисалды берип өттү. Шамал болот, шамалдын
jelini жалбырак оодарылып учуп кеткендей эле түшүнүктү берет деп айтат да. Булардын түшүнүгү менен Кудай түшүнүгүн алганда кадария түшүнүгүндө ошондой бир түшүнүк келип чыгат дейт. Ал эми бул экөөсүнө дагы карама каршы келген жана ушуга окшогон туура эмес бир түшүнүк бул мушаббиха түшүнүгү, мужассима деп да айтылат. Булардын түшүнүгүндө Кудай түшүнүгү инсанга окшоштурулуп, кандайдыр бир дене түзүлүш, жисим тартууланып, ошонун негизинде инсанга окшоштуруу түшүнүгү менен Кудай түшүнүгүндө болушат дейт да. Анда денеси бар, Кудайдын денеси бар, анда кандайдыр бир салмагы бар сыяктуу бир түшүнүк менен Кудайды ошентип ой жүргүзүшөт дейт. Булардын бардыгын адам баласынын акылына сала келгенде туура эмес түшүнүк. Кудайга карата туура эмес түшүнүк экендигин көрсө болот дейт. Муну мен азыр дейт бир аздан кийин Ахли суннат вал жамааттын түшүнүгүнүн негизинде Кудай түшүнүгүн түшүндүрүп жатканда дагы ачыгыраак түшүнүлөт деп айтты. Evet, ana damar İslam düşüncesinde ehl-i sünnet dediğimiz damar aslında Hicri 4. asırda oluşmaya başlayan ve adını konulmaya başlanan bir yapı. Fakat öncesinde malumunuz Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Hasan el-Basri, Kalanisi, İbn-i Küllab el-Basri gibi alimler bu yolun öncüleri kabul ediliyor ve hem Maturidi hem de Eş'ari bu insanlardan etkilenmişler. Ehl-i sünnetin Allah anlayışına baktığımızda biz Eş'arilik ve Maturidilik olarak iki ayrı damarın ehl-i sünneti oluşturduğunu görüyoruz ve bunları karşılaştırmalı olarak Allah anlayışları üzerinden değerlendirdiğimizde şöyle bir tablo, şöyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Bir kere Eş'arilikte Allah kudret sıfatı vurgusuyla ortaya konulur. Yani Eş'arilikte Allah'ın kudreti önceliklidir. Maturidilerde ise Allah'ın hikmeti önceliklidir. Bu temel ayrım neredeyse bütün görüşlerine yansımıştır. Onun için bu ikisini öncelikli olarak belirtmekte fayda var. Eş'arilik biraz önce saydığımız anlayışlardan Cebriye'ye biraz yakın kabul edildiği için Cebri mutavassıt olarak da isimlendiriliyor. Maturidilik de Allah'ın anlayışı ve insan fiilleri açısından nispeten Mutezile'ye yakın kabul edildiği için ona da tefviz-i mutavassıt deniyor. Yani bir orta anlayış her ikisi de bunların. Bir uçta kaderiyeyi, bir uçta cebriyeyi düşünecek olursak bunların arasında cebriyeye yakın eş'arilik, kaderiyeye yakın maturidilik olmak üzere bu iki ucun arasındaki anlayış olarak ortalama bir İslam düşüncesindeki Allah anlayışı olarak bunları söylemek mümkün. Söylemiştik, kudret öncelikli, Allah'ın kudretini önceleyen bir eş'arilikten bahsediyoruz. Allah'ın hikmetini önceleyen bir maturidilikten bahsediyoruz. Bu çerçevede de diğer görüşlerinin oluştuğunu söylemek mümkün. Eş'arilere baktığımızda Allah herhangi bir fiili yaratmak için herhangi bir sebebe, hikmete, illete ihtiyaç duymaz. Kaldı ki böyle bir ihtiyaç Allah için söz konusu değildir. Ancak maturidilere baktığımızda Allah bir fiili sebepsiz, hikmetsiz yaratmaz. Bu abesle iştigaldir. Allah'ın hikmetine aykırıdır. Dolayısıyla Allah yaratmış olduğu ne varsa her şeyi bir sebebe dayalı olarak, bir hikmete dayalı olarak yaratır. Ancak akıl, insan aklı bunların hepsini kavrayamayabilir. Belki bir kısmını kavrasa da hepsini kavraması söz konusu olmayabilir. Eş'arilikte söylemiştik, kudret sıfatı öncelikli olduğu için Allah bir kimseyi cenneti hak etmesine rağmen cehennemine koyabilir veya tersinde yapabilir. Bu Allah'ın adaletine de aykırı gelmez. Ancak maturidilikte böyle bir düşünce söz konusu değildir. Allah cennetliyi cennete, cehennemliyi cehennemine koyar. Çünkü aksini yapmak hikmete aykırıdır. Adaletine aykırıdır Allah'ın. Diğer taraftan Eş'arilikte Allah insana isterse taşıyamayacağı sorumlulukları yükleyebilir. Maturidilikte ise böyle bir şey söz konusu değildir. Bu yine hikmete aykırıdır. Allah'ın ilmine aykırıdır.
Çünkü Allah bir kimsenin hangi sorumluluğu taşıyıp hangisini taşıyamayacağını ilmiyle bildiği için sorumluluk taşıyamayacak durumdaki birine bir sorumluluğu yüklemek Allah'ın ilmine aykırıdır diye düşünür Maturidiler. İnsanların yapmış olduğu eylemler açısından da ikisi arasında fark bulunmaktadır. Eş'ariler bir insan da yapmış olsa fiilin mutlak failinin Allah olduğunu ve bunun dışında herhangi bir failin olmadığını kabul ederler. Maturidilerde ise bu fiilin birden fazla faili olabilir. Kul seçim açısından fiilin failidir. Yaratılış konusunda ise yaratma açısından da o fiilin faili bizzat Allah'tır derler. Şöyle bir değerlendirdiğimizde Eş'arilerin Allah anlayışında insan pasiftir, geri plandadır. Maturidilerin Allah anlayışında insan dengeli ve aktiftir. Sorumluluğunu taşıyabilecek niteliklere haizdir. Öte taraftan Eş'arilikte nakil öncelikli bir sorumluluk söz konusudur. Yani Allah peygamber göndermeden insanları sorumlu tutmaz. Oysa ki Maturidilikte akıl öncelikli bir Allah anlayışı söz konusudur. Ve Allah herhangi bir peygamber göndermese bile Maturidi açısından baktığımızda insanlar Allah'ın varlığını ve birliğini bilmekten sorumludurlar. Marifetullah'ın akliliği, şer'iliği diye kavramlaştırmışlar bunu. Maturidilerde marifetullah aklidir, Eş'arilerde naklidir. Yani Allah herhangi bir peygamber göndermeden Eş'ariliğe göre insanları sorumlu tutmaz. Yine bu akıl ve nakil açısından baktığımızda Eş'arilerde hüsn kubuh dediğimiz nesnenin, eşyaların iyi veya kötü oluşunu akıl tek başına bilemez Eş'arilikte. Nakil olması gerekir. Yani herhangi bir şekilde ilahi kudret, Allah bunu vahiy yoluyla bildirmiş olması gerekir. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu. Maturidilerde ise belli noktalarda insanlar neyin iyi, neyin kötü olduğunu akıl yoluyla bulabilirler. Mesela Eş'ari'nin kitaplarında verdiği bir örnek var bu konuda. Yalan diyor Eş'ari, Allah tarafından yalanın kötü olduğu söylenmeseydi, bildirilmeseydi, yalan iyi de olabilirdi. Oysa ki Maturidi'ye göre yalanın kötü olduğunu, adaletin iyi olduğunu, nimete teşekkür etmenin gerekli olduğunu akıl, vahiy olmadan da bilebilir, bulabilir. Yine biraz önce söylediğimiz gibi toparlayacak olursak, dinin bilinmesi, Allah'ın varlığının birliğinin bulunmasında Eş'ariler sorumluluğu ilahi vahye yüklerken, Maturidiler akıl yoluyla bunların bulunabileceğini, bilinebileceğini söylemektedirler. Ушул Кудай түшүнүгүн агайыбыз кенен кылып түшүндүрүп берди. Эми мен баарын толук которууга аракет кылайын, бирок калып кеткенин сиз дагы кошумчалайсыз деген үмүттөбүз. Бул жерде ошол ахли суннат вал жамаат Кудай түшүнүгү кандай болот дегенде алгач эле ошол дароо пайгамбарыбыздын доорунан кийинки 4-кылымдагы доорго бир такалып ошол жерден бул жака айтып өттү. Анын башында деди ошол 4-кылымдарда башында имам Абу Ханифа келет. Анын доорунда замандаштары ошол учурда Хасан Басри деген алымдар. Ошол кишилер бул ахли суннат вал жамааттын түшүнүгүнүн негизин түптөөчүлөр деп катар айтты. Биз билгендей эле ошол Кудай түшүнүгүн биздин алымдарыбыз кандай түшүнгөн десе, бул экиге бөлүнөт. Ахли суннат өзү экиге бөлүнөт. Аш'арилер жана матуридилер деп. Аш'ари менен матуридинин экөөсүн азыр агайыбыз салыштыруу жолу менен Кудай түшүнүгүн ортого койду да. Инсан менен Кудайдын ортосундагы инсандын абалы жана Кудайдын Кудай экендигин кантип билсе болот экендигин салыштыруу жолу менен бизге бир четинен айтып өттү. Негизи деди ашарилик түшүнүгүндө бул бир аз баягы жабрия, жогоруда айтып өткөн жабрия жолуна бир аз жакын болгондугу үчүн ошол себептен жабри мутавассит деп орто
жабырийликти мажбурлуу жолун, орто жолун тутунат деген мааниде эме кылынат. Ал эми матуридийликте мутазилитке бир аз жакын түшүнүк болгондугу үчүн ошол себептен тавфизи мутавассит деп дагы айтсак болот. Бул эки багытты, матуридийлик жана ашариликти ушинтип деп дагы айтсак болот деди. Эми экөөсүн салыштыра келгенде дейт, Кудай түшүнүгүн салыштыра айтып келгенде, ашариликтерде Кудай кудуретке ээ, бүтүн кудуретке ээ, кудурет сыфатын биринчиликке алдыга коет дейт да. Ашариликтер Кудайдын кудуреттүүлүгүн биринчиликке коет дейт. Ал эми матуриди түшүнүгүндө Кудайдын хикмет деп коет, данышмандыгын биринчиликке коет. Бул деген сөз дейт, Кудай кайсы нерсени жараткан болсо, ошонун баарын хикматка байлаган дейт да. Хикмат өзүнүн данышмандыгы менен алдын ала бардык нерсени билгендиги үчүн ошонун баарын кандайдыр бир себептерге байлап туруп жараткан. Ашариликтер болсо кудурет биринчиликке болгондугу үчүн кандайдыр бир себепке байлоосуз өзүнүн кудурети менен каалаган нерсесин жаратат деп айтылат. Деп ушундай түшүнүктө дейт да, ашари түшүнүгүндө. Ошол эле учурда бир адамдын, бир инсандын тозокко түшүп калуу маселеси же бейишке кирүү маселеси дагы ушул жерде матуридиликте башка, ашариликте башка деп айтты да. Эгерде дейт Кудай ашариликтин көз карашы менен алып карай турган болсок, момун тозокко түшөт, ошол эле учурда кафыр бейишке дагы кирүүсү мүмкүн дейт да. Кудай кааласа. Кудай эгерде кааласа, момун тозокко дагы түшүп калышы мүмкүн, кафыр бейишке дагы кирип калуусу мүмкүн. Кудайдын кудурети менен деп. Матуридийликте болсо, Кудай адилеттүүлүгү менен ошол жерде Кудай бейишке киргизет. Бейишке киргизип туруп, бейишке кирүүчүнү эч качан тозокко киргизбейт. Тозокко киргизгенин эч качан бейишке киргизбейт деген түшүнүк менен Кудай түшүнүгүн түшүнөт деди. Андан сырткары ошол жогорудагы баягы жабырий мутавассит түшүнүгү менен ашариликтер ушул түшүнүк менен Кудайды түшүнгөндүгү үчүн бардык кыймыл-аракеттер Кудайга таандык кылып айтышат дейт да. Инсанга кандайдыр бир өз эрки менен бир иштерди жасоо эмесине чек коет дейт. Матуридийликте болсо Аллага дагы ошол эле учурда инсанга дагы берилет деген түшүнүк менен айтылат дейт. Андан башка ашариликте инсанды мындай позитивдүүрөөк көз караш менен алат дейт да. Инсан бир нерсени кылам десе, ошону Кудайдын бу эмеси менен, Кудай ага кааласа, Кудай ага берсе гана кылат. Матуридийликте болсо экөөсүн мындай тең салмактуу деп айтат. Инсанга Кудай ираданы, каалоону берет, ошол учурда күчтү, кубатты берет. Анын жанында инсан дагы өзүнүн каалоолорун ишке ашыруу жөндөмгө ээ. Алла Таала инсанды ошондой кылып жараткан деген мааниде түшүнүк бар дейт да. Акыркы сөздөрүндө ошол ашариликтер накыл, мындайчында Куран аяты жана хадистердин негизинде болгонду биз матынды биз накыл деп айтсак болот. Накылга көбүрөөк басым жасашат дейт да. Куранда айтылганбы? Айтылган болсо, анда демек бул. Айтылбаган болсо, анда болбойт деген мааниде. Ал эми матуридийликте накылды колдонуунун жанында биргеликте акыл, инсанга берилген акылды дагы колдонуу жөндөмүн ортого коет дейт. Негизинде ушинтип акыл менен накылды тең салмактуу колдонуу жөндөмү берилет дейт да матуридийликте. Андан башка баягы жакшы иштер менен жаман иштердин түшүнүүдө дагы, мисалы ашариликте жакшы муну эме деп коет да, хусун жана кубух деп коет. Мисалы чырайлуу менен чырайсыз болгон нерсени накылде кандай айтылган болсо, ошондой кабыл кылуу ашариликте. Ал эми матуридийликте болсо жакшы менен жаманды мындай сулуу эмес менен сулууну акыл жетиштүү түрдө бөлүп карай алат дейт да. Кудай
insanga oşondoy жөндөм берген. Al öz akıllı menen jaman menen жакшыны akıl жолу менен чечмелей алат дейт. Ушундай bir misalдарды берип өттү агай. Мен эсимде uzun кылып сүйлөгөндүгү үчүн мен баарын түшүндүрүүгө аракет кылдым. Эгерде сизде эме болсо кошумча кылып кетсеңиз дагы жакшы болот. Биз ошол Ахлы Сүннат вал Жамааттын ичинен биз Борбордук Азиянын анын ичинде кыргыздар, биздин бабаларыбыз матуридиликти тандаган, биз дагы ошол жолдо аракет уланып кетип атабыз, түшүнүп кетип, мына сиз дагы өзүңүз дагы бизге келип мына 5 жылдын жүзү болуп атат. Ошо матуридиликти тааныш үчүн, окуш үчүн, аны жайылтып, аны үйрөтүш үчүн дагы чоң эмгектерди кылып атасыз. Анан ошо сиздин айтканыңыздан улам дагы биздин аталар деле башкача болгон экен. Именно ошол матуридиликти тандаганда жөн эмес экен. Демек, анын дагы артыкчылыгы бар экен да. Себеби азыркы доордо, азыркы эми дүйнө өзгөрүп атат да, ошо азыркы доордо дагы ошо матуридиликтин көз караштары, алар дагы биздин проблемаларыбызды, көйгөйлөрүбүздү чечүүгө бир мындай айтканда жол болуп берет экен. Агай, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ben teşekkür ederim. Сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Чындап эле ошол агай дагы өткөн берүүлөрдө дагы айткан, ошол пайгамбарыбыздын учурунда эч кандай мазхабтар, жамааттар, тарикаттар, ушундай топтор болгон эмес. Пайгамбарыбыз кандайдыр бир сахабаларда проблема болсо, сахабалар дароо пайгамбарыбыздан сураган, ал жооп берген да. Анан ошолордун ичинен эле биз ошо бүгүнкү темада Алла Тааланы Кудай түшүнүгү кандай, Кудайды кантип элестетет, кантип түшүнөт дегенде, демек пайгамбарыбыздын учурунда пайгамбарыбыз бул дүйнөдө экен, ошо Хижаз, азыр Мекке Мединанын аймагында, ошол учурда сахабалар дагы, башка мусулмандар дагы сурабаптыр да, себеби алар түшүнгөн, Куран алар түшүндө келгендиктен. Анан бирок пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ислам мамлекетинин географиялык аймагы, чек арасы мындай кең болуп баштаганда, ошол эле Куфа, Багдад, Басратка келип баштаганда, ал нерселерди түшүнбөй баштаган экен да, чындап эле. Себеби Хижаздагы нерсе. Анан ошого адамдар, аалымдар өзүнүн аракети менен, иштихаты менен ошол Кудайды түшүнүүгө, бирөө айттыңыз, ошол кадари, бүт бардык нерсени адамдын эркине койгон, жабрия, эч кандай адамга эрк мүмкүнчүлүк бербей, Кудай бүт нерсени Кудай даяр жазып берген сценарий сыяктуу. Анан дагы бир түшүнүк бар, бул башка элдерде дагы бар да. Мисалы, Кудайды бир адам катары элестетүү, Кудайдын башы, колу катары депчи. Бирок алардын ошондой турушкан аракети титулдук жамаат деп болсо, же мусулмандардын көпчүлүгүндө мындай тутпады да. Анан ошолордун агай айткандай эле ошо Имам Азам, Хасан эль-Басри, Ибн Куллаб окшогон негизги көпчүлүк, орточулук биздин ошол Ахлы Сүннат вал Жамаат тутуп келди. Анан ошолордун ичинен Имам Азамдан кийин Имам Азам Абу Ханифанын көз караштары системага салган ошо биздин Имам Матуриди дагы келип, ошондуп матуридилик болду да. Демек, бул жерде дагы агай айтты, ар бир адамдын ар башка түшүнөт, бирок көпчүлүгүбүз баягындай бейпил жашаш үчүн, же мындай чир болбосун үчүн дагы негизги биздин ошол мазхабыбыздын, биздин көз карашты бирдикте жашаш үчүн биз ошол матуридиликтин көз карашын ар дайым окуп түшүнүп, мындан кийинки урпакка дагы өткөрүп бериш керек экен. Себеби бул биздин бул дүйнөдөгү жашообузду жеңилдеткенге, ынтымакка, биримдикке, ынтымакка дагы аябай бул зарыл нерсе. Ушуну менен бүгүнкү дин жана жашоо бериси соңуна келип жетти. Алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө эсендикте туруңуздар.